هەنەری ڕووداو لە هەولێرەوە هاتوومەتە بەغدا لە باڵیۆزخانەی بەریتانیا مەبەسمە دوای گەرما و گەرمی ئەو ڕووداوانەی بردومانی هەولێر لەلایەن ئێرانەوە لەگەڵ باڵیۆزی بەریتانیا ئەم گفتوگۆیە بکەم. باڵیۆزی بەریتانیا پێم خۆش بوو تۆم بینی. ئەزی کێف خۆشم. سپاس. لە کاتێکە من لێرەم هێشتا خەڵکی هەرێمی کوردستان لە شۆکی هێرشە موشکیەکەی ئێراندان بە درێژایی ڕێگا کەش لە هەولێرەوە تاگەیشتینە ئێرە من و تیمەکەشم هەر باسی ئەو شۆکەمانە کرد. ئەمەوێ بپرسم یەک ڕۆژ دوای هێرشەکە چی تۆی بردا هەولێر؟ من دۆ سەردانە هەولێرێ کرد هەنێکی ji ber ku min xwest li mizgeftê sersaxiya xwe nîşan bidim û min nîşan da jî. Ji alêkî din ve jî min xwest serkirdayetiya Kurdistanê bibînim da ku em divê dema zeft dijwar de hevsoziya xwe ji bo gelê Kurd diyar bikin. Êrîş giran bû. Ne berpirsiyar û lav ne dadmen bû. Loma min hîs kir ku girîng e ez di 24 saetên ewil de bêm Hewlêrê da ku ez hevxemî û hevalîniya Brîtanyayê bi hikûmet û gelê Kurd re diyar bikim. تەنیا بۆ دەربڕینی هاوسۆزی بوو یا زیاتر لەوە؟ Di serdaneke destpêkê de di 24 saetên pêşî de em tenê vê dikin. Bêguman ez wekî balyoz hatibûm ku ev jî nîşana wê hevsoziyê ye. Bêguman ku ez wekî balyozekî tên vir. Ev nîşana wê hevsoziyê ye. Lê têkiliyên me bi Kurdistanê re dûr û dirêj in û kûr in. Gelek alî hene. Di nav wan de leşkerî û hevkariya ewlehî. Lê em di 24 saetên pêşî de bi tiştekî nû bersivê nadin. Lê ya ku me xwest bikin ew bû ku em herin wir, xelkê bibînin û bi wan re biaxivin û sersaxiya xwe ji malbatê re diyar bikin. بەڕێز باڵیۆز وەختی هاتیتە هەولێر سەرۆک نێچیروان بارزانیت بینی چیتان وت بە یەکەوە لەسەر ئەم وەزعە؟ Ez gelekî bextewar bûm ku min divan çend rojan de ew du caran dît. Min ew li Bexdayê dît. Ne şaş bim şeva duşemê bû. Do jî min ew car din li Hewlêrê dît. Her tim ez ji gotûbêja li gel Serok Nêçîrvan Barzanî Sûdê werdikirim. Lab çawa ku min Sûd ji gotûbêja serkirdeyên dinên Herêma Kurdistanê ku min ew dû dîtin û wergirt. Diyara vêga Serokwezîr nelvire. Lê ezmûneke sipehiya Serok Nêçîrvan Barzanî li vê herêmê heye û her dema ku ez wî dibînim ez tiştên zêdetir li ser rewşa Kurdan an Iraqê yan deverê dizanim. Loma ez mifayê jê vê werdigirim. ڕۆڵی ئەو لە چارەسەری کێشەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان ململانەی نێوان هەولێر و بەغدا چۆن ئەبینیت؟ بێگومان ئەو پڕ ji nêz ve li gel hemî serkirdeyên din kar dike. Li gorî min behreyeke wî ya zef baş ji bo kirina vî karî heye. Têkilî û ezmûneke wî ya pir kûr li gel Serokwezîr Mesrûr Barzanî heye. Ez piştrastim ku bi hev re behreya wan heye ku li hundirê Kurdistanê û li gel Bexdayê jî bigihîn çareseriyên durust. باشە. بەڕێز باڵیۆز حکوومەتی بەریتانیا ساڵی 91 ڕۆڵێکی گرنگ و گەورەی لە دروستکردنی هێڵی دژە فڕیندا گێڕا. هەروەها لە ململانەکانی ساڵی 90ەکان نێوەندگیری کردووە. پێشتر ڕۆڵی حکوومەتی بەریتانیا زۆر لە ئێستا زیاتر بوو لە کوردستان. بۆ ئێستا حکوومەتی بەریتانیا لەگەڵ هەرێمی کوردستان وەک جاران نییە. لە کاتێکا کوردستان ڕوبەڕووی گەلێک ئاستەنگ و کێشە بێتەوە. Ji xwe xwezaya têkiliyên me diguhere lê hevaltiya me wekî xwe dimîne. Îcar ez di 6 mehên xwe yên yekem de 11 heta 12 caran hatim Herêma Kurdistanê. Ango ez pir zû zû dihatim. Em vê peywendiyê pir cidî werdigirin û em di gotûbêjên xwe yên li Londonê û bi siyasetvan û berpirsên payabilindên Kurd re zef ji nêz ve Kurdan li ber çav dikirin. Her wisa ez dibêjim ku çêtir e gelek karên dîplomatîk ne bi eşkereyî lê bi dizdî bên kirin. Loma hûn her tiştê ku em dikin nabînin.
جبركو اف خوزايا تيكلين حكومتها لغوري من خوزايا تيكلي دوغهرة لوما وكي كوتا قوت هكا تفجر رسالة نودي ونودو يكي بريطانيا دا آواكرنا هيلا دجفرين دا لقل أمريكا خوديا بشكهري مزنبو هنوه دمي جالية حكومتا خوفا بقركرنا روبرو دمان إيجار لغوري من هر تشتن پشت براستي جوه گاوه و ور و دست بکر اشکره ایریش 2003 پیگه خود خورد کرده که هون بکارم خود بپارزن و لکردستان عراقی حکومت که برجواندین گل کرد لبرچاوان بگره آوا بکن. پشت ده سال 2014 ده جی ام ده سردم داعش ده و گریان. لگوری من نها آلوزی جدا نو روشاویجی جدایه. لدی ساجی دوستانیا ما مینا خواه. لام وب آوای کی جدا نشاندن. ام آلیکاریا تکنیکی پیشکشی حکومت و هوالن خوین لهولیر دکن. به همان آوایی کو ام لبغداد دکن. لیا کو ام دخوازن بکن او کو ام وصل گلی کرد بکن کو لسر لگین خواب سکنه. و امیدی وکی سالن 1909 2003 و 2014 و نگرن. ام دخوازن گله کرد و گله عراقی بگشتی بکاربن دویره ده بی آلیکاری روژاوای ببرقن. آنگو یاکو ام دکن هفکاریه که پرمزنه به شیوه تکنیکی لپشت پرده نه دستوردانا لشکریا مزنه. بەپێی ئەم ڕوونکردنەوەیەی ئەم وەڵامانەی لە تۆوە گوێم لێگرتن معلومە ئێوە یارمەتی گەلی کوردستانتاندا و لەسەر پێخۆی بوەستێ بەڵام پێت وایە ئێستا لە دۆخێکی باشدان حکوومەتی کوردستان بە بەهێزی لەسەر پێخۆی وەستاوە لگوری من او هینجی بگلک پسکرێکان را ڕوبڕوو دبن ئەv ئەشکەرەیە و ئەس ژڤان ئاریشەیان نەڕازیمە و نەبێ هەلوەستم لێ هەکێت و ڕەوشە ساڵە 1990 بیان نهارە بدی بەرهەف بێگومان نها نەبێ کل و کێماسیە و گەلک کێشەیەن وێ هەنە لێ لەگوری ئێن و وێ هەیامێ ڕاستی وە دەهاتن نها زێدەتر ئاریشەیەن سیاسی و ئابوورینە شخواز ناخوازم ئاریشەی نها بچووک بکەم لێ بە باوەریە من ڕێیەکە ئەرێنی ji بۆ هەرێما کوردستانێ و بێگومان ji بۆ تەواهی عێراقیژی هەیە فڕۆکەخانەی هەولێر بەردەوام لەلایەن میلیشیاکانی عێراق کە خۆیان ناوناوە مقاومەی ئیسلامی ئەکرێتە ئامانج ئەمە لای تۆ چییە چۆن یابینیت ئەv ئێریش نەڕەوانە ئیجار هون لە هەرێما کوردستانێ ڕاستی ئێریشن جور بجور هاتنە و لە گۆری من سێ جەلەبێن جودا هەنە ئێریشە موشەکیە بەری دوو شەوان ئێریشن بەردەوام لەسەر بارەگەها لەشکەری هەفپەیمانان لە هەولێرێ کو هەفپەیمان تێدەنە و هەروسا ئێریشە لەسەر پێشمەرگەیانژی هاتیەکردن ئەشکەرەیەک و لە پشتوان ئێریشان گەفەکە هەفپشکەیە ئێریشن لەسەر بارەگەها لەشکەری هەفپەیمانان لە هەولێرێ بە تەمامی نەڕەوانە ئەم وەکی میێوانە حکوومەتە عێراقی و دەسەڵاتدارên کورد ji bo şerê Daişê livirin. Em dikarin werin û çaxekê de dabaşa bidawîkirina vê erkê bikin. Lê em mêvanên hikûmeta Iraqê û desthilatdarên Kurdin û 10 salin em alîkariya we dikin. Loma ew êrîş bêbingehin. Xweşbextane li baregeha leşkerî hevpeymanan li Hewlêrê nebûn sedema kuştina ti kesî. Lê divê em wan ciddî wergirin. Ew hewildanên ciddiyên kuştinê ne. Ew ne peyamin. Ew ne bêzarkirin. Tu bi 25 kîloyên teqemeniyên xurt peyamê naşînî. Ev hewildaneke ciddiya kuştina mirovan ew divê em vê yekê wisa binirxînin. Îcar li gorî min wêneya berfireha van êrîşan têkbirina aramiya hikûmeta Herêma Kurdistanê ye. Hewlêr jî beşeke ji plana têkbirina aramiya vê herêmê û da ku alozî me jî wekî hevalên xwe li xwe bigire. بەڕای تۆ ڕێکار هەند بگیرێنە بەر بۆ سنووردارکردنی هێرشەکانی سەر فڕۆکەخانەی هەولێر چین ئەوە هەنگاوانە li gorî min tiştên stratejîk û tiştên taktîkî hene. Asta taktîkî ew e ku eşkere ye hevpeyman ji bo parastina xwe tedbîran werdigirin. Dikare bi çeperên telîsên xweliyên bilind be, dikare bi tedbîrên teknîkiyên di jîvan êrîşan be. Her wisa li vê deverê wêneyekî berfirehtir heye ku hewl dide van arîşehan nehêle. Em jî wekî dîplomatkar armanca me ya sereke sizkirina rageşiyên deverê ye ev
یەک ژوانە. ئەم هێرشانە بۆ سەر فڕۆکەخانەی هەولێر چ مەترسیەک بۆ سەر هێزەکانتان دروستەکە بۆ سەر ستافی ئێوەش کە بێنە کوردستان؟ مەترسیان ڕاستین. ئەف بۆمبەیان ڕاستینن کو تێنە تەقاندن. ji şevekê heya şevekê dîtir diguherin. Lê ew mûşek û dron gelek teqemeniyên bihêz hildikirin. Loma her şev metirsiyeke rastîn li ser leşkerên me yên li wir û hevalên me yên di hevpeymanan da çêdikin. مانع نییە پێم بڵێ چەند سەربازتان لە هەولێرن؟ Ew hejmar her roj diguhere. Eger ez dîro jimarekê bidim te dibe ku sibe cuda be. ژمارە ئەمڕۆم پێ بڵێ. Çend sedekin. ئەی ڕۆڵیان لەوێ چییە؟ Gelek erkên wan hene ku dikin. Ew beşek ji erka dijî Daişê ne. Ji ber wê jî li wir in. Li wir in ji bo ku perwerdeyê bidin û bibin alîkar. Gelek rolên wan hene. Çêtir e ku ez li ser televizyonê neçim nav hûrguliyên her tiştên ku ew dikin. Lê ev hemû bi hevahengiya bi hevpeymanan Desthilatê Kurdî û hikûmeta Iraqê re ye. دیسان ئەچمەوە سەر هێرشەکانی سەر فڕۆکەخانەی هەولێر و شوێنەکانی تری کوردستان. مەبەستم ئەو هێرشانەیە کە هاو پەیمانان ئەکەنەوە ئاماج. پێت وایە ئەم هێرشانە مەترسیە ڕاستەقینە بۆ هێزە جیهانیە تەناهەیەکان دروست بکەن یا وایان لێ بکەن کە حزب ئاسوودەیی نەکەن بچن بۆ هەرێمی کوردستان؟ Na ez ew qasî dûr naçim. Ev 10 salin em divê erkê dene. Me dijî Daişê pêşketinên zef baş bi dest xistin. Em naxwazin xeletiyên berî 10 salan dema ku em ji Iraqê derketin û pirsgirêka Daişê derket holê ducar bibin. Em dixwazin erka xwe kûta bikin û di pêşerojê de piştî hevpeymaniyê jî peywendî hebe. Kesek ji me naxwaze ku hevpeymanî bibe taybetmendiyeke herdemî. Lê em dixwazin wê di hin xalan de biguherin têkiliyeke xurt û hevbeşa ewlehiyê li Iraqê. Ji ber ku pirsgirêka Daişê ji holê ranabe û hûn ê demeke dirêj li vê deverê bi dijwarî bijî. Lewra bidawîbûna hevpeymanan nayê wateya bidawîbûna peywendiyên me ewlehiyê. Zîrekî ew e ku em wê çawa ji tiştekî biguherin tiştekî din. بەڕێز باڵیۆز لەو کاتەوەی شەڕی نێوان حەماس و ئیسرائیل دەستی پێ کردووە ئەم هێرشانە بۆ سەر هەرێمی کوردستان زیاد بوون. ئایا پێت وایە گروپە میلیشیاکان هەوڵ بدەن عێراق ڕابکێشنە نێو ململانەی حەماس و ئیسرائیل؟ Ez nizanim heke armanca wan ev be. Lê dibe ku bibe sedem em tê kevin nav hevrikiyeke navneteweyî û nakokiyeke rastî ne. Eger her karekî dijî İsraîlê bikin ji ber ku İsraîl bersivê dide. Wê demê hûn ê di rewşeke dijwar de bibin. Îcar heke plana wan ev be yan na ez nizanim lê ev yek ji pirsgirêkên vê yekê ye ku ew milîsin û li derveyê kontrola hikûmeta Iraqê ne. Ew e ku hikûmet biryarê ji dest dide ka gelo hûn di şer de ne yan na. باشە ئەمەوێ سەبارەت بە داعش لە عێراق و کوردستان قسە بکەین. ئایا هێشتا داعش لە ڕووی کردەیەوە لە عێراق و کوردستان چالاکە لە کاتێکە حکوومەتی عێراق ئەڵێ نەخێر لاوازە داعش بە پێچەوانەوە وەک پێشتر مەترسی نییە؟ تۆ پێت وایە هێشتا داعش ڕەشەیەکی گەورە بێت؟ Li gorî min gelekî rastîne. Ez bawer nakim gefeke hebûnî be. Beriya 10 salan gef bû li ser hikûmetê û dikaribû hikûmeta Bexdayê ji nav bibe. Dikaribû hikûmeta Hewlêrê jî ji nav bibe. Ji xwe me destwerdan kir. Niha rewş ne wisa ye. Xelkê Iraqê û pêşmerge ji bo têkbirina Daişê diwarê leşkerî de qurbaniyên mezin dan. Lê hîn jî li dû cîhan çavkaniyên wan ên hêzê hene. A yekem li hundirê Sûriyeyê ku li ser sînorê we ye. Desthilatê hikûmeta Sûriyê li ser tevahiya Sûriyê nameşe. Bi hêzên esmaniyên Rûsyayê re bi awayekî leşkerî kontrol dike. Lê ji hundir ve birêve nabe.
ئەف jî xizmetê nake lewra cî heye ku Daeş dikare xwe li birêxistin bike da ku êşî wê bike. Niha ew xwedî kûrahiya stratejîk in. Pirsgirêka duyem jî di nava Iraqê de ye. Li deverên cihê nakokiyê hê jî cihên ku ew dikarin xwe lê birêxistin bikin hene. Bi dîtina min kêşeya demdirêj pêşveçûna aborî û civakî ye. Ji ber ku Daeş li cihên ku xelk tên paşguh kirin bê derfetin geş dibe. Lewra bihêztirîn alavêşerê li dijî Daişê ne leşkeriyan ewlekarî, lûşûnê aborî û civakî ye. ئێستا هەرێمی کوردستان چۆنە بینی کە فەرمانبەر موچەیە دادرێتێ هەناردەکردنی نەوت ڕاگیراوە؟ هێشتا گەلێک قوتابخانە لە سلێمانی و هەڵەبجە و شوێنی تری کوردستان داخراوە. حکوومەتی عێراق بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان نادا. ئەمانە بە هەموویانەوە زۆر گرفتی ئابووریان بە دوای خۆیان ناهێناوە. Rewşa we gelekî zehmet e û ez hevsosê gelê Kurdim. Rewş dijwar e û ez vê yekê kêm nabînim. Beriya 4-5 mehan min li ser mûçeyan daxuyaniyek ji rêya giştî re belav kir û got em hêvîdarin ku ev zû were çareserkirin û her karmendek bêyî li ber çavgirtina li ku dera Iraqê ye heqe ku di dawiya mehê de mûçeyê xwe wergire. Ez bi xwe dawiya mehê de li benda mûçeyê xwe dimînim û her kesê ku ji bo hikûmetê kar dike jî wisa ye. Li ser vê yekê gelek rexne li min hatin kirin. Wan ev wekî xwetêwerkirin dît. Min ev yek got ji ber ku eger mûçeyên karmendên hikûmetê neyên dayîn di dawiyê de wê aramiya Herêma Kurdistanê û Iraqê bikeve metirsiyê. Bi nêrîna min ev pirsgirêkeke ciddî ye. Îcar dema ku pirs tê ser aramiyê li gorî min piştî dîrokeke nêzik berjewendiya me li vî welatî heye. Loma min ew daxuyanî ji rêya giştî re belav kir. Li gorî min di van çend rojên borî de pêngav ji bo wê hatin avêtin. Ez hêvî dikim ku em bikaribin çareseriyeke mayîn de ji vê pirsgirêkê re bibînin. باشە. تا ئێستا دوو جار هەڵبژاردننی پارلەمانی کوردستان دواخراوە. بڕیار بوو 25 مانگی شوبات بکرێت بەڵام جارێکی تریش دواخرا. پرسیارەکە ئەوەیە هەڵسەنگاندنی ئێوە بۆ دیموکراسی وڵاتەکە و لایەنی دامەزراوەی لە هەرێمی کوردستان چییە؟ Em dixwazin ew hilbijartin di demeke Kurd de werin kirin. Em dizanin ku rewşa Brîtanyê û Herêma Kurdistanê cuda ne. Hûn xwediyê demokrasiyeke nû ne û demokrasiyeke me ya kevnar heye. Loma hûn rûbirûyê gelek qeyranan bûne ku derketine ser rêya hilbijartinan û aloziyên cûr bi cûr li ser hilbijartinan derketin holê. Lê divê demokrasiyeke nû li ser wê rêya hilbijartinê berdewam bike. Nikare tiştekî awarte be. Divê tiştekî herdemî û rûtînî be. Loma em hêvî dikin ku em di demeke Kurd de wê hilbijartinê bibînin. Em aloziyan fehm dikin. Bi baweriya min bêyî hilbijartinan dê herdem guman li ser rewatiya hikûmetê hebe. Niha ez piştrast im ku gelê Kurd hîn jî hikûmetê rewa dibîne. Lê bi hilbijartinan re wê ev yek ji her kesî re nû bibe. بەڕێز باڵیۆس سەبارەت بە هێزی پێشمەرگە و یەکگرتنەوەی حکوومەتی بریتانیا چالاکانە خەریکی ڕێخستنەوەی هێزی پێشمەرگە و یەکخستنیەتی. پرۆسەکە چۆنە بینی؟ ئایا پێت خۆشە خێرایە؟ Ez dibêjim ku ev wêneyekî tevlî heve. Bernameyeke 4 salî hebû, prose ji sala yekem ve tevlî hev bû. Em kêfxweş bûn ku şoriş İsmaîlê wezîr vegeriya wezaretê. Ev bi eşkereyî pêşveçûnek e. Ez hes dikim ku pêşmerge ji hêzeke leşkerî girîngtir e. Pêşmerge sembola gelê Kurd e. Dikare bibe sembola yekîtiya gelê Kurd.
ئەم پڕ پشتگیری یەکبوونە هێزن هەفتێ و هەیشتێ دکن و ئەم دخوازن di paşa rojêde vê yekê bibînin. Pêvajo sis bûye. Li gorî min em niha di cihekî çêtir dene. Em hemû hêvîdarin ku di salên bêde leztir bibe. Lapçawa bû ku em hêvîdarin ku em pileyeke bilintir a hevgirtinê di navbera partiyên Herêma Kurdistanê de bibînin. لە ئابی ساڵی ڕابردووە وەزیری دەوڵەتی بەریتانیا بۆ ئاسایش سەردانی عێراق و کوردستانی کرد قسە لەسەر قاچاقچێتی مادەی هۆشبەر و بە قاچاقبردننی مرۆڤەوە کرا بۆ بەریتانیا. ئەنجامی ئەو سەردانە ئێستا چۆن هەڵەسەنگێنیت؟ Zaf baş e. Dema ku wezîr Tugên hat bi wezîrê navxwerrêzdar Rêber Ehmed re ji hevtêgihîştinê imza kir ku ji bo me pêngaveke herênî bû. Em dixwazin bi hevkariyeke rasteqîn û xurt berdewam bikin. Ji hevtêgihîştin têrê nake. Ev bi karê rastîn ve girêdayî ye. Hûn bi pirsgirêkeke nû di civaka xwe de rûbrû dibin ku madeyên hişber e. Lê ev ji bo me pirsgirêkeke kev ne. Îcar ez hêvî dikim ku hûn ji serpêhatî û xeletiyên me fêr bibin. Eşkereyek û di salên derbasbûyî de me di şerê li dijî madeyên hişber de xeletî kirin û ez hêvîdarim ku rayedarên Kurd ji ezmûnên me yên erênî û neyênî jî fêr bibin. Di heman demê de li ser qaçaxçîtiya mirovan ev tişteke ku em bi baldarî li ser dixebitin. Tiştekî nexweşik û tu wiha li xelkê vekî pereyan bidin te û tu berdêla wan de tu soza jiyanekê çêtir bidî wan. Lê bi vî awayî nepakiyê li wan bikî. Tiştekî ku em li ser dixebitin ev e. بەڕێز باڵیۆس ژمارەیەکی بەرچاو گەنجی عێراقی و کورد ساڵانە و مانگانە هەندێجار هەفتانەش بە قاچاق ئەچنە بەریتانیا. داهاتووی ئەم خەڵکە لە بەریتانیا چیە بێت؟ Spas ku te ev pirs ji min kir. Ez dixwazim ji hemû kesên li vê hevpeyvînê temaşe dikin û dixwazin pereyan bidin qaçaxçiyan re bibêjim ji gotinên ku ji we re tên gotin bawer nekin. Ji bo ku wan bi qaçaxî bibin cihekî gelek pereyan didin wan û gelek kes jî dernakevin. Gelek kes nagîhin cî. Ji aliyê qaçaxçiyan ve nepakî li wan tê kirin. Rêyeke metirsîdar e. Gelek kes di rê de dimirin. Gelek kes xeniqîne. Ev qaçaxçî xelkê dixapînin û sozên derewîn didin wan û ciwanên ku xewna tiştekî xweştir dibînin pê nagêjin. Ji kesên ku bi vê yekê difikirin re dibêjim vê yekê nekin. Di demên cuda de gelek kesên Kurd hatine û niha civakeke Kurd a mezin li Brîtanyayê heye ku piraniya wan ên salên 1980 û 1990 ne û mafê penabertiyê wergirtine ji ber ku ji aliyê Seddam ve hatine jenosaytkirin û zordestiyeke bêhemba li hemberî wan hatiye kirin. Ez nabêjim niha li Herêma Kurdistanê yan Iraqê her tişt bêkil û kêmasiye. Lê zehf ji salên heştê û nodan cuda ye ku xelk dihat qirkirin. ئەی پلانەکە بۆ گەڕانەوەی ئەو پەناخوازانە چییە؟ ئایا داواتان لە حکوومەتی عێراق و کوردستان کردووە وەریانگرنەوە؟ Ez naçim nav hûrguliyên van. Ji ber ku em li ser vê mijarê ji nêzik ve hevkariyê dikin û Hewlêr û Bexdayê re di gotûbêjin berdewam dene. وەڵامی ئەوان چی بووە؟ Bawerim divê tu ji wan bipirsî. Em bi wan re di gotûbêjê dene. Erênî ye, lê ez naxwazim herim nav hûrguliyan. زۆر باشە. ستیڤن هێچن باڵیۆزی بەریتانیا لە عێراق. زۆر سوپاس. سپاس.